Kasa satang sausngi baka FIFA World Cup kan sasdang hakamit jongka katway tere kubnajun arhajar punreu. Hakabag opening ceremony jongka neka FIFA World Cup kan sadai hapdeng ka Mexico Persia eka South Africa. Kat kumki kubor laong pakari Amerika hakine kisngi kaderu kapor kabashitam. Hakabakin sadon katto kadetliki game kiban samat bakin selekai haka jingshit kabapalat banyak live saw di Krisi. Hendrai ke kebalapan kendit ya karai jengka FIFA hakine kitayo kibaladep. Kamtam ya gitu kipajba kibalatmu pan lek pechi telaki jongi kemat pan saki ya kijinglekai hakari Amerika ya kaneka FIFA World Cup. Hakine kisngi kibaladep ka FIFA kelapin benah. Pakan Om Syah ya ki fans ki balik page football hapo ke stadium. Bahkan ra ya ki bilar hapo stadium. Ha ka bakador jong ka bilor hapo Amerika ka syongdor hadu enriu lane pra dolar uwe. Kumta hapedeng ka jingshit kerang jong ka sngi bagi pajba kenlek ha ka jingbun lagi prau hajar ngut hapo stadium. Ha ka baka FIFA kelapen bena pakan Om Syah pan ra ya ki bilar Kalami ke jing ujor na jipapun balang payok kipajba kin sayap terkong hapo madan hapo stadium. Kumta kane karai jong ka FIFA ka penlong biang ya ka FIFA pekan perkat asin adu babenta klasya biang ya kipajba bagen ra ya kibilar hapo stadium. Ka jengmut ke benengkong jong ka FIFA dak bakang panra bilar hapo stadium kadai. Bal raja kadon kano kajingge huri hura bagi fans punsin kisat kawang tak bilar ya kirang lekai hapo madan. Kumta kajing temu jeng ka FIFA pan nomra bilar hapo madan kadai dak tak jengmut ndrai pause hapdeng kajing shit kerang jeng kasngi kalong ka bae iki fans klem ka pan syong pekai hamadan. Bayo lese kata kajing kang ban ra bilar hapo stadium kan mat penban ya kijingma ka bakraw ya ki fans tipadon pedang jingshit kerang jukasni ka FIFA klap bermenalu paru palada hapdeng jinglekai N1 ke jingtit upertat bajur. Kumta ka FIFA klarai palada kan jagumta ya ke jinglekai en pensange no shwa shipor. Bat ke jinglekai kan sedang biang hapo kalai 4 minit lada ke jinglong jong kamar yang kelabit labiang. Ka FIFA hakan ka World Cup arajar punriu kelapen mi bunru ki kendon hakabayadai bat kirang yelekai. Kata nakaling jong orang apkol pada persyang ban letok dak ba ak mensaw tang ban pendilekai ya kapor. Nang ta ki substitute player ki yopor tang sipeu sekon pan mino nang badan. Bar lakin slam ya kata kemut way player pahapan mi syamadan yok ban mi syu hakapor kababiang bat uhaban up hadu kumba shiminit ba yok ban mi ya lekai syamadan. Nang ta ka FIFA klapen miru ya ka hukum bau no rang lekai ba mensaw uhaban mi syabar jong kamadan lada dunkam ban ajing sumar. Bat hadin badep ke jing sumar kataru umla ban mi darek syamadan yelekai ndri haban up ya kapor kumba shiminit syabar kamadan. Bat lada uno orang yelekai untap ya ke sintur pan keren da ke bari kum yau tau orang yelekai ka FIFA klarai pan Icendon da ke red card. Nang ta ka true ball lada orang yelekai open slam hapo ka san second katay ka true ball and aino siya ka wipat kalian. Bun ki kendon ka baka FIFA klapen mi hakan ka FIFA World Cup arajar punriu kena makajinglekai kan long discipline kajinglekai kan long kabayaj bej namar bun sinhi ka tim kabala tamkol kaya le kad bala pan pindilekai ya kapor dak ba akpang dak ba ak mensaw ki ranglekai hamadan tang bat kutno kapor. Henry hakan ka FIFA World Cup arajar arpunriu kirang lekai kwadon hamadan kemla penlesyu ia kata namar ka FIFA ka penmi sendon daga kendon ka bae Bleshbon.